Idagarutan irugi nga iba sa papagayam. Di lagip tinapalabas ni pagayam tayo nga aluha iti Badok Ilocos Norte nga daytay Hawaii. Sagudahan nga ti surat. Dear Manong Nemi, apay nga ta Manong Nemi ngagsasamusam dagiti dumuprak nga alawig tibiyang. No sa sinupay dagiti nakapsut, dagiti nakurabay, dagiti nanumo, dagiti marigrigat. Isuda pa'y tagsagrap kadagitiya agsasaruno nga itutuprak ti alawig tibiyang. Kas kadata nga naamuak Manong Nemi. Duan nga tawen nga pinanawan na kami ni Roland nga asawak. Nga di pulos nagpawpawit iti pa nagtrabaho na sa Manila. Nagpakada mapanggano makigasang-gasat sa Manila. Diyak kumay di palubusan Manong Nemi tadyak kayat nga giin na tayo kami. Kadagiti talo nga anak mi. Dua ka babae nga inauna kan may isa nga lalaki nga inaudi. Nagnayad kami Manong Nemi iti poder dagiti naganak kang kuwana dito bakara. Taditoyak nga rin nga ikamang Manong. Pinalubusak. Tumawtawag ka nagsusurat pala yung ididamo. Imidikuan Manong Nemi. Awanin. Saan ko nang makontak. Awanin subalit na kanagdi surat ko. Agangga Manong Nemi nga dimteng tikasinsin na nga nibaya o PJ. Kahit dito'y Manong Nemi nga namuak. Ipag. Saan ko mamakmak lahat. Ngam ni Kasin Roland. Adan sa baling akabkabalay na. Kasla nagtupak manen ti lubong kaniyak Manong Nemi ang paunay maten. Di naman lapinan panunot naging talungan nakmi. Ayan nandi kiti Karina nga saan na kami nga may bayaan nga manitan tinapasama. Nalpas na ng pinagtalikodan di paggrabangan na kada kami. Nairuna ka nagtalungan nakmi. Kanya ti klase na nga tao. Ayan nandikiti Karina kaniyak. Kastaon ay matmanong Nemi di pungtot. Dagiti naganak ken kuwana ken kakabsat ni Roland. Sa isudan Manong Nemi nagpaspadispensar kaniyak. Ay saming paggugusto ti kasdya nga naramid ti anak mi. Aluha anak. Kaputot mi bat. Kaya nabud mo nagat ba sa akidi nga mangigawid kang kuwana nga umadayo. Anat serbi dagit tataltalon nga as-asikaswag ditoy. Nakayakayat na palang tinagbalog ng madayo ng mga asikaso kumakaragin na lawang at taltalon. Mawatan kayo tatang. Awat di baso niyo. Kaya mati problema kita. Kasano nga may kaktinaran niya kamasakbahin nagtalungan ako. Iso nga, mapanunot ko pagid din. Nga umumin di kitarwatin mi tagsubli kami sa Badok. Manong Nemi san idi nga kanunungan di kita kamangak di nga panggap ko. Kaya oray di kita talungan nakko Manong Nemi gabota dito'y da bakarangan ni pasangay. Dito'y da nga din makil. Tandayin ta aday din elementarya ni Nelson nga naudi din to ta high school ti ayan di kita dua babae nga ininaw na. Kahit kumanin tagsubli di din makalak na kaya nakakan di makalak nga ili ti Badok. No man pwede pa nagsublik Manong Nemi kat may palagip. Dagiti dadumapay nga din mo prak nga alawig iti biyag mi. Siyam kami nga kakabsat Manong Nemi tikit ngamin laing nga pumutot day di tatang. Ti laing nga pumutot day din hanang. Uno laing nga ganak day din hanang. Siyam kami Manong Nemi kat analaing ti pagsapulan ni tatang magitaltalon.
Mangmangad itiraep gapas kanda dumapay ni nanang. Sakit. Idi andak pa lang iti elementarya manunemi. Time mo una idi nga nag-aasawa dagiti ino nga kaamsat ko. Siyak idi ti kayat da manunemi pagbasahin. At dagi din iti high school manunemi idi mapukaw mi di nanang. Nalmas di nanang manunemi. Iti papan na paragalaw no para kamal tiladag iti danaw. Malagip ko lakit unay manunemi na di pa nagpakada ni nanang. Mapagano ang kamal iti ladag tapno aday gatang na una aday lako na kat adan to itad na kanyak nga balon ko into ninak agbasa. Igawid mi di manong. Una ni tatangkit kahit nang igawid. Tadadag iti paset iti danaw manunemi nga pag-alanda iti ladag nga adalem. Kahit baka no maitawang. Ngayon natanggan ti ulo ni nanang manong. Nagpilit. Aging nga. Tinggal ang arod ng ti aldaw sa mimit lagi ng pasangpet kahit hindi mapamisukunan manong. Nalmesen, natayan di nanang. Dahil di manong nemi ti muna nga di mo prak nga alawig di biag mi sang kapamilya. Siyam kami nga kakamsat, ulila kami iti ina. Manong nemi. Basta unay, tisangsangit ni tatang. Papabasulin na tibagino no aping aming nasan ng anong ang pinerso ang igawid ni nanang. Urimad na kami. Igawid miso nang aping nga. Sa aming intultuloy ng igawid no mapay impapilit na laing. Nagparik na langarot idin kanyak manong nemi no aping hindi nga jak inggalot ni nanang idi. Kante ko nadan manong nemi no anya tinaikari mayat tayo manunusaan. Isuti mapasamak. Ti makadakas manong nemi kat simublat met ni tatang nga nang panaw ka na kami. Gabutirigat na nagtrabaho mga saksak at ti biag mi manong nemi nang runa iti panagbasak. Nakaalay ti sakit. Kanagpakpakada maten manong. Taori ka sano kumamit ti ayat mi nga mangigawid kang kuana. Sana kami nga panawan. Kasano kami pangagkakapsat nang naruna kini Jessica nga muradag. Umuna kat rapis. Kasano kapto pa ay naawan kan. Manong nemi, nagpakpakada ka din nga nang bilin ka na kami. Nga itultuloy mi tagsing singpet, itultuloy mi tagsisinakit, itultuloy mi tagtitinulong, itultuloy mi tagpipinateng. Nang runa kanya kasyak tikang runa nga binilin na tasak lang tinagraduar ka na kami nga kakabsat iti high school. E maganang ikalikagong ko manong nemi, ti panang ituloy ko ti panang basak. Ngayong kasano pa ita nga may tuloy ko ito pa nagbasak manong. E dito tapinanahon na kami ni tatang. Awanin ni tatang. Natay maten ni tatang manong nemi. Uwen manong nemi nagsasarno digiti alawig idibiyag mi ngagkakabsat. Awanin. Naupayin, tinamnamak. Kaslasan ko ng matong palpay manon nemi tiya arapahap ko iti masakbayan. Aging ka manon nemi nga kanya-kanyan iti panangisakad ng tibiyag na kada kami nga kakapsat. Bahala na ang Diyos. Aging ka manon nemi nga napanak iti ayan da Auntie Angelica nga pensionada. Adayo nga kabagyan mi manunay mi ngam awag mi kang kuana kit anti. Imbagak kang kuana ti problema. Kayat mo sawen, Angelica. Kayat mo sika timang siyak kunak kuma. Timang sumprutar iti panagbasam, iti kolehyo. Nood na kumapanakabalin nanti. Pangasiyo. Ibilang kung nga utang ko nga na imbaga. Nga nakam ti amin. Lagat pakaragsak launa ya. Agam ti saludsod. Makapagturpos kanto nga ta. Saan kanto nga ta nga makinubyo o makitaray. Ikarik ka na kayo, auntie. Adarapahap ko. Kahit ko nga matunol, uno matungpal, ti arapahap, na dinanang kandidatang ko nga para kanya. Anong alam nga kurso. Commerce. Alagit tawa na. Agyang ka nga dito balay. Agyang ka dito eh. Kaniti panagyan mo, suportara mi ti panagbasam.
Nagbasak nga rod manong name iti kolehyo ket ditoy nga imarak dagiti lalaki. Ngem, nagkontrolak manong. Masapul nga tong paleg ti karik iti bagi. Masapul nga tong paleg ti karik kini Auntie Angelica. Masapul nga saan nga masayang manong name ti adu nga rigrigat na kanya. Ket gapot ti kaadu dagiti lalaki manong name adaman dagiti agsardeng nga madaman dagiti agtultuloy. Na naruna kini Roland manong. Nagbaligi ni Roland manong name nga nang purus iti pusok. Adda kam idin nga agpadpada iti third year college iti abagpadpada a kurso. Di makadagas manong name nagbalin kami nga narugso. Narugso ko nak gabot saan mi matan nga matagpalan dirik nami. Aging manong name nga intaray nagmatan ni Roland dito'y balayda. Tang agasawa ko. Dito ta saan kami nagturpos. Ket si kamet ang tagam mo? Aloha, tata. Jesus mo. Ano nga klase di biyagyo ang agasawa no? Hagay ba makapagturpos? Ngam talagang kahit mong tagasawa tatang. Ngayon ito na ito nga nabigat ang kaida kami. Jesus po ya. Haan nga mabalin. Tang, oras no sa nga mabaling ko na yo. Talagang aramidan mitlata. No sanda kami nga pagasagbayan dito balay. Di pamanaw kami, makamunta no sa dinot pagkamangan mi. Manong name nagbalingak amin idi nga narukop kastamat ang kinirulan. So ngawan din aramidan, naginaganak ang kuwanan o di nangaramit ti pamuspusan tapos ni kasta keta makapagkalaysa kami kinirulan. Nasakit madidi tinagam manong name ni Auntie Angelica gabotag naggastusak lang ti awan sa serbida. No begasta isot ni Macder nga naganak kaniyak manong name ni kalaysa kami ken ni Roland. Nagipagnaid kami ken itisidong naganak ken kuana ken maysa kabsat na nga niipag munina. Aging ka manong name nga nadaan kami ti talungan nak. Nagaget idi manong name ni Roland. Ngimidi tagdan iti high school dagiti duang inauna nga anak mi nga babae. Ken elementarya adameten iti elementarya ni Nelson nga Murdag. Iso din pa nagpakada na kaniyak manong name tapno mapagtrabaho sa Manila. Ngayon manipuridi aging gadimteng ti kasinsin na manong name nga ni Bayaw PJ nga nangibaga. Ngadan sa bali nga pamilya ni Roland sa Manila. Sa bali manin nga panagtupak ti langit kanyak ti napasamak manong. Aging ganging kadengkon ngagsubli kami iti ili nga batok. Kat sadyay manong name nga ramidag ti amin na pamuspusan. Tapno may sakad ko ti masakbayan dagiti talungan nako. Sabi ko tagbaligak ngagbaling nga single parent manong nemi. Di pagsayatan na manong nemi napigsa pay laeng ken si bibiyag pay laeng na Auntie Angelica ket isuti ng pasangbay ka na kami. Ala ket pasangbay kayo ket sa bali agundaway. Aloha barbaring no daytoy ti pagnakmam. Kasano nga ron nga may sakad mo iti panagadal di kita anak mo ken ano nga ti pagtrabaho mo ita ken di ka mat nagturpos. Pagsapulak ti trabaho kandi pagsapulak nunas ken nga sumre ka akatulong kita ramidip tulungan da anda ang asawa nga pensyonada ken pensyonado nga mamok iti kabang ibang nga barangay no kayat mo i-recommender ka sa jay. Alaman nanti alaman no agbaling ka nga na siya katulong na alagat dakil siguro matitadakin ka sweldo kamay lam no ka na suportaran dikit anak mo. Sabi ko manti sabi ko tawarin og may masakon sabi ko tagbaligi ak nga mangtid itinaran niya ka masakbayan dikit talungan anak ko. Simre kak nga rod nga katulong ti may nga pensyonado ken pensyonada manunay. Dakkel man ti tedda nga sweldok manunay mi ngem talaga kasla marigata naklata. Gabota kasano adda ni ti college manunay mi dagiti dua nga babay nga nako. Iti kurso da nga agpadpadang accountancy manunay mi. Siyempre
Malaksin iti panagbaling ko akatulong ditoy. Adalatam iti pamuspusan tapno makapataodag iti extra income tapno masuportarak dagiti anak ko. Naging gamanong naming iti may sangal daw ko nakanyak ni Nana Conching. Iti may saka nagiti pensyonada nga magpapayak. Ay, aloha. Nana, nana ko ng kanyak tabakagat akon, ores si kagad, bakit kamatan? Babalasan ng hindi anak mo. Ngimsa nga madlaw nana nga, bakit kayo? Napigsa kayo? Aw pa siya kati hangkay sapin lang ag maintenance. Kahit siya awan arin mo. Ninanawin. Aging ka nga si bibiyag ti tao kat dalaw taharam naman. Hindi ka mailo nga rin ti may isang lalaki. Ano kaya ang sitwasyon nun dyan asawam? Awanin nana. Talagang tinalikutan na kami nga namin pinsan na dyan arulan. Kasi pagkalikat dadagarim ka kasano nga ro din nga makapagkasar kayo. Awan ti mayat kanyak nana. Ay anya ti amom. Baka nagkuso na nakin ka. At ang amin kasangsangpit ng Hawaiano dita barangay kabangi mga barangay. Kaya na ito may mga sawa. Ninanamit. No kaya mga sawa apay nga siya. Nga tiga anak kong kat babalasang. Malaksid no na dyan may sakalagit anak ko tipilyan na. No isot kayat na. Hindi okay na kuhan. Ay kasano no sikat kayat na. Nakaimimpisubli dahil tanahan na. Ngayon nakaimimposible ko. Imposible mano. To may takmatin pa siya rin. Limada manon nemi. Kadya ka muna sinut Hawaiano katakuhada. At damay sa kalakay nga agpilpilay manon nemi. Nakasli sumot ti atap ko Hawaiano. At alangan at Hawaiano manong nemi. At alahas na kwenta, singsing, relo, ken bulaklakan manon nemi di bado na. Kaya talaga malasing isot Hawaiano. Ay, balasan ko. Limbag nga rabi. May gamit na kaya't nakakanong asawain ni Wendell. Detoy, Hawaiano. Abay nga siyak tata. Sa mga owagan ti tata. Manong ko na. Sa bagay. Ay mo malasan ko. Ay, amo maaloha. Agtawan akong tinasurok ng 70. Ay, kayang-kayak pa lang. Abing nga siyak. Manong itinapilim. Umuna-una saan na ka may kasar kaputa si kakasara. Alis to lang deta. Umasadag titi abogado. Alos na lang danal man. Sakti ba ka mo? Sana ka si Karina. Abing nga siyak. Idin to ta. Nagadud ta nagiti mabaling nga maanakam. Sa anak kong aganak. Samit nga nakit. Kalakalik kagumak. Tikad kaduat. Ti alaik sa Hawaii tapno adan to nakasagana nga mga sikaso kanyak into nagtultuloy nga kapsuta. Ape nga siya gabot nga sikang ti kayat ko. Kumita kailangan ti sa bali manong Wendell. Saan nga siya gabot saan na kami kari. Umuna natagingan akon. Nagmenopusa kon. May kaduha si asawa ak. Sa anak mawaling makikasar. Aging nga di matay ti asawa. So kumita kailangan ti sa bali. Uwain manong name ti ambok idi kat sandal ngagsubli. Tayo naramid na kanumatan ni Mang Wendell manong name ti nagsapol ti sa bali. Imawang kanumat ti mayat kang kuhana. Agsipot kang rutikas siya sa saad na. Abos talakayan. Agpilpilay pa yun. Takunadang PWD. Person with disability. Nga madumatag ko na manong name nga nagasat launay ti babaeng agbaling nga asawa ni Mang Wendell. Umuna-unay manong mati problema kang kuha na ta nagdiborsyo dati mo ng asawa na sa napintas ti trabaho na iti Hawaii naman pa'y nagretirong agpempensyonen nga mabalid na pa lang tagtrabaho. Awang gano ti sa bali manong naming pangipanan na iti kwartana no ti mga sawa manen. Gabotag subli-subli manong nami ni Mang Wendell
Sakit kayat met ni Auntie Angelica agrama met nagditalungan nako. Nang, huwag ko na yun. Nagasat kay kidya. Insirigdak pinasirigdak meten. Ngam sanak menta kayat ni Tata Wendel. No mampay anak dak na pinasa kamalasang. Ngam si kamit ti kayat na. Isungawang ko na mo. Alan nang makiasawa kan ti Hawaiano tapno makapanday tumutan sa Hawaii. Imanugotak nga rod manong nemi para iti may kadua ngayon nagpanakigasang gasat apa nakiasawa. Buhayin manong nemi ada nga rod may isang abogado na laing abogado manong nemi nga nagpamuspusan ti amin. Iso ka no ti makamo ngagsungbat ng aspagarigan tadan to agriri. Buhayin namnamayan da nga sandulakid di nga agriri ni Roland nga asawak nga legal manong. Nawampayawanan ti kontak bikang kuana. Kaya pinadas media kinontak manong nemi inyuman ko ba na ito nga banag kadagiti katugangan. Ala kita data desisyon mo balasang kung saan ka maigawid taka sa pulang met tapno masuportaran ti masakbayan na kita anak mo. Awa matimbalin mangitulong kang ka kada kayo. Agad nung tayo nga mauray nga makontak. Nagpanawagan tayo ni radyo kan telebisyon. Nagpanawagan tayo ni social media. Kaya no saan nga parang ni Roland agad o mabalin tayo. Ala, si papalubos kami nga makiasawa ka manin. Basta lagi dak sumbat to na di abogado nakaspagarigan lang tagri ni Roland. Daklak diti pamati nga sangang kriri. Baka kayat naman tapno dan tumat wayanan nga mangikasar iti kadandan nanay ta. No asin numan ti kadandan nana. Naangay nga rod manong nemi ti grande nga kalaysami kini Walden. Manong nemi naman paigmat sa iso ng agpilay-pilay na medyo katkatawaan di kiti mangbuy-buya. Ngam kanyak lang manong nemi naragsakat. Dati may kaduang undaway manong nemi nga ba nagparintumeng ko sa sangwanan ti altar iti sa bali nga babae. Unos na bali nga lalaki ko nakuha. Inawdawat kong sabi ko mawanong taday tuyen tinaikariya para kaniya. Ken ti arapahap ko manong nemi nga dakkel ti may tulong na kaniyak ni Walden tapno may kak itinaran niya masakbayan ni talungan nako manong nemi. Nalbas nga rod ti kalaysa seremonya reception awan aging ga manong nemi. Ngayon nyawid na ko niti panakabalay na dito'y batok. Agsipot adabalay na dito'y manong. Adabalay na dito'y kat ison nagnaedan mi. Ito nagti kwarto manong nemi pampanunutek. Ada nga mapasamak ka na kami. Katsyak, mayat tiriknak manong. Walagar-agaragan gan tiriknak. Agsipot na malagib ko nagiti nararagsak ngayon kami di pa nagpapapas kini Roland. Di mo na nga lalaki manong nemi nga nakatagkuha ti amin ko. Tinagsisip iti banglog. Uwen. Kabaylan pa nga ta ni Wendel ti pumanakpak. Ginon ko nakitinakim mo. Iti sumra kinisura manong nemi ti silad mi nga nakabalabalang titualya kat agpilay-pilay. Awan pagdanagam. Dungo. Ayat ko. Biyag ko. Tawari ti kastoy nga edad ko. Kaya-kaya. Ipanaknik ko kayo ka. Tadamit pamuspusan kayo. Agtumtumar ka kadi. Wendel. Bawal tagtumar kanyak dan yaman nga klase ti agas. Nga para iti pampanunutem. Gabuta adda sakit ko iti puso. Hanya? Huwag di magdanagam. Atintog pa iti biyag ko. Gabuta napipigsama di iti maintenance ko. Kasanun no. Sira na ba ko nga maatake? Saan nga tawet? Kahit ko yung maniknikin ka. Nakabailak pa ilay. Awan ti pagdanagam. Ta saan ka mabitin? Agrin nagtangadua.
tumukno ta sa dilangit. Kat napanagnagkak nga talaga manong name. Uray gayam na bayagan na senior citizen manong name ni Windel. Ken uray no ababa ti may sangasakan. Nga matidugmet manong name ti may sa uno ti ipos na. Nga kasla di na kayat ti umlay manong name. No kasanot laing idi agdadamo kami kini Roland Maspay kini Windel. Siyak pagid din tag-surrender manon name. Siyak pa yan ti maatyanan idin to day suna. Ala nga ala. Kasla saan nga umlay. Imbaga na nga saan nga tumtumar. Baka mat no nakatumar da ito. Saan nga babawi nga nakiasawa ka nga. Kaskala teenager. Dito'y ti pagbabawian di kiti babalasang nga inarim ko. Nasandak nga kinayan. Damo na siguro kat sanggo maparagsa kita. Ay nalalay nga pangim dagdag kabanuag. Naroon. Ano tumtumarem? Awan tumtumarek. Abi nga di mo ibaga. Tapay numamam. Ipadamag mo ito ang kasapulan ni ti matumar. No saan nga tumakder ti manoyda. Baka daagdan to ag saludson. Siyempre, saludsodan dan to kanyak no maparagsak na nga si kang asawa. Tinto talakay ka. Ibaga tumat nga siyak nagsusurrender. Ibaga tumat nga ada tumtumaran nakastoy kan kasdyan. Saan nagtumtumar aluha. Gabutan maiparit kanyak kunak manin. Iso ka pagdanagan. No kaya't mo alawanin. Alawanin. Nanagsakak nga rod manong name ti sidong ni Windel kabayatan ngayon uray na ti panakalpas ti bakasyon na. Nanagsakmat na iti anak ko manong name agsipod maitad ko kadakawada ti kasapulan da. Uwan manong name malaglagip ko lahat nga rod kalpasan ti talo nga alawig at imteng walang timuprak iti biyag ni. Ti pupusay panakalmas da dinanang ti panakatay gabuti sakit da ditatang ti panagbaybay akada kami ni Roland ngam dimteng ni Windel ti biyag mi manong name kat nakananama. Ngayon na talaga ti mangitag ay ti biyag mi. Ison iti mangipaay ti panaglupos ti biyag mi. Naragsakak talaon na yan manong name no mapagraduar ko dagiti dua nga babalasang nga anak ko. Kano ito na damtumeten Nelson nga nauding anak mi ti college. Sabi ko mata makapagturpos tumet. Naragsakak talaon na yan nga ina. No, may kaktinaran niya nga masakbayan dagiti talungan anak ko. Ti amok edi manon name kit awanin ti dumteng pahinga lawig iti biyag ko. Ngam apay nga ta. Ngagsasamusam dagiti lawig. Idi tagpakanan manon name ni Windel tapno di kasta ket agsublin sa Hawaii ket Karina nga ilakad nanto nga dagos manon name ti panang petisyon na kaniya. Tano adak tumeten sa Hawaii manon name ket mabalin kon tumeten nga alaen digiti talungan nakko no kas kasanulay. Anyan nga naggasat kami no kas pakarikan. Manipod iti kinamarigrigat adungarigat. Manipod ti panagbaybay kada kami ni Roland nga nakaasawak iti kas kini Windel nga Hawaiano. Dakamton nga gina manong name iti agnaed iti Hawaii. Ket siyempre, aglupos to nga may pinsan ti biyag mi. Ako mata malipatan na mapanpasyaren ni Auntie Angelica. Nanananay ton ti baligim. Aluha, di kan tumang liplipat. Ore no, dabasit mabalim mi ang marmarpog matin ti balay mi. Ore no, ti pantumat panakapalagdana ati pakalaglagi pamigeng ka. Wananti, ako pagdanagan nyo. Kastamat na kita balay na kita kakabsat kung addan asawa na tulungan kita. Wen, tulungan na kita kakabsat mo. At dakay mo't pala nga siyam nga si bibiyag. Laki na yun ako nada. Kat siguro si katinekari nga mangtulong ka na kita kakabsat mo. Tapno may tagay kayo. Tapno lumungaw yung matibiyag nyo. Agam iyon unam ang tulungan na kita anak mo. Tapno ni kasta kita digiti anak mo maalam tumat ida di Hawaii isudan to pati katulungam nga mangtulong ka digiti kakabsat mo. Ngim
Nakadakdakkel nga ngayon manon nemi. Tawampay 2 bulan ni Wendell sa Hawaii manipod ti panagsublina iti makaawat ak ti tawag. Nga naatake kano isuna ket natay. No! Saan nga po no tayo ta? Saan nga po no? Saan nga po no? Walin ti Wendell nga asawa nga o ano. Natayan ti asawa. Akastoy ti panagsasaruno digiti alawig iti biyag ko. Apay. Apay nga nasken nga mapukaw digiti patpateg ken mangipatpateg. Adon digiti natay manon nemi imuna de dinanang nalmes ije danaw iti panagkamal na manon nemi iti ludeg. Natay diti tatang manon nemi iti sakit ket napanawan na kami nga siyam nga kakabsat. Adamat iti mangpaadal kanyak manon nemi nga anyamet naarmak met. Intaray nak ing kasar ni Roland manon nemi Jabakara. Nadaan kami ti talunga anak nga idi tanapan sa Manila nang lipat maten nga namin pizza. Yung paglakit din manong nemi ti dimteng ni Wendell iti biyag ko pilay nga Hawaiano. Tamok idi ket awanen ti dumteng pay kakastoy nga nasa nga pasamak. Yung naatake ket din manong nemi ket natay ket kasano ita. Kasano pa ita. Kasano ita? Kasano nga makitak na asawa? Kasano? Abag isumit idi manong nemi nga dasidag nga kabagyak nga dimteng manipod sa Hawaii ngagnagan iti Nemesia. Kabidwa, amok no anyat marikrignam. So ngagsagana ka. Tasyak ti mga pamuspusan tapno makapaan ka sa Hawaii. Inaramid na karod ti amin na pamuspusan manong nemi adumat na gini pakakitaan gamutad damat pakakitaan nga nagkasar kami. Nga nalawag nga asawa nak manong nemi. Kahit no sandaman nga iyawid manong nemi ti pangkay dito Pilipinas, siyak ti mapandumanon sa jay. Babayan ti tulong ni kabidwak nga ni Mesia manong nemi. Pinanawak siyempre dagiti anak ko. Nang anak, inakitahin ti maudi agundaway. Ti may kadwa nga amayo. Di kahit mga sonang kabilitan nga makadanon kayo sa Hawaii. Nga tinamnamay ket na petisyon na ti may kadwa nga amayo, ti may kadwa nga asawa. Nga makapanak sa jay gabutay nakitain. Ida masapul nga dahak nga asawa na nga makipag ladingit magbantay iti manakaibang sayag ti may kadwa nga amayo. Dimteng nga rod diti Hawaii manon nemi saan nga tapno agragragsak kuma nga glaglag to gabota ka mo odyanan na. Natugbalan ti arapahap ko manon nemi nga makadanon ti island o paradise sa kunada. Ngam dimteng ditoy manong nemi nga baulon ko ti panes. Nakapanes nga nagdungaw ang nagsangit iti matamdaga kun ti kaslamat maturog nga asawa ka ni Wendell. Wen manong nemi nga do nga luwa ti nagarubos kanyak. Wendell, napasama ken nga da akon ditoy. Ngam naalaak ditoy, Mike ditoy kabatap musay ka. Saan kan nga makasalita? Di mon mangigtitimek ko. Taore man na purusan ka, di mon marigna ti apros ko. Taore man na arakupeng ka, di mon marigna ti irot ti arakop ko. Awan ti kasto nga nagtulagan na Wendell. Nagtulagan na idi. Ket petisyonan na tapno maalak nak ditoy tapno maalak tumet dagiti anak ko. Makasaluwag pa ita. Awan kan. Sa balik ka manin nga napukaw nga ipatpatid ko ket bang ipatpatid ka diyan. Wendell, kasaluwag kitan. Kasano pa ita dagiti anak ko. Kasano kami pa ita. Uwan manong nemi adu nga luwati nagarubos. Aging ganay duli ng tibangkay ti asawa. Nimit lang ni Mesia manon nemi ti nang ibaga kaniya kapid. Agyaman na ken ka, kabidwa. Ti panang ipamuspusan nga nakadano nagdito eh. Kat nakitak met lang para ti maundi agon daw ti asawa. Nga, nagipagtulnod akang kuana. Di kat kahit mga asawan,
agsubli akon sa di Pilipinas nga si Papaay. Inalaki din di kinatagsanggasat ko nga kabiduam kapid. Sangga mo po kaon tinamnama. Ipamuspusan ka. Una ipamuspusan tatap na maigawid ka dito. Ha? Ano tikit mo sa wan? Takayan mo ka dinagawid sa di Pilipinas? Kakaiso ng anda ka to yan? Sangga di akas ta? Nga kalpasan di tamon? Kat agawid akon sa di Pilipinas? Ngam kayat mo. Kaya no iso ti order. Masapul nga damang igawid kang ganito eh. Ha? At damad lamang asawa kang ganito eh. Tapno, agnaed kan dito Hawaii. Kasla sa anak ka mabati manunaymi. Di ko nakedikat talaga nga awanan tinamnamak pa'y. No pa'y napadasa kon manunaymi nakagteng dito Hawaii. Diyan mo kini manunaymi nga kalpasan ti tabon kat agsubliak matlaing dito Pilipinas. Tapno agsubliak idirigat nga mangisakad nga ikarkarigatak tapno mapagturpus ko di kitanak ko. Nga madamat lat tagayang pamuspusan manong. Imbaglaki din dati kapituak ka ni Mesya. Nagtalinedak nga rod iti balay na manunaymi kit iti may sa nga rabii talo nga lalaki iti imay umaydak ka no pasyaren. Kabalbalok laeng nga po kalbasan na damang pasyar kanyakon kauna. Ano makaasawa ka nga sigod maragsakan lagi din ni pare Wendel nga makita na ka nga naragsak. Asin nga rod ka na kayo. Siyag ni Frankie lakay matmanin. Sino ko mga tinamnamayam nga agtutubo nga mga aragong kagit bagat kamatayin. Nangig mo? Amok noon niya ti adda ti panunot mo. Aloha. May bagay launay tinagan mo aloha. Nangalalan dati imbanagan na kang aloha. At ang amin na rando na idi nga nagbakasyon nga taga Hawaii sa di lugar mi isumit idi may pasngayak idi makita nak na diyang Hawaiano aluha kuna na kano iso nga isumit din managan na kanyak nga aluha agad aluha may bagay ka dito Hawaii mahalo ka daw aluha amo ka ipatpatek mo ni Wendel Daddy Wendel kat siyempre nagladingat kalauna iti panakapuka mo. Pagbiit lang, awan pa'y makatawan nyo. Siyak siguro tinekari nga katakta ko na mo king katitong palbiyag aloha. Api nga siya. Api nga saan ka agbakasyon sa Pilipinas kat kumita ka karagit iti teenagers. Uno dyan na unang anak ko no kayat mo. Balasang hen. Agbasbasa ti college pagbasayam laeng. Ito na makapagturpos. Mabalimunton nga asawain. Ipakita kang kati picture na. Napipindas na kita anak ko. Doon nga babae. Agpili ka katakwada. Sigat ti kayat ko aloha. Ay na. Anya tatakan niya nga awan na ka kadagitan anak ko. Anya tatakan niya nga awan ka na kita iya. Di kita umubing. Di kita nalalapsat. Apa nga siyak nga saan nga aganak. Gabutan sigat ti pakarignak ti ayat. Adakang kati sapsapulag. Nga awan sa bali. Di mo ka di kayat nga maigawid ka? Tapno, saan ka nga kapilitan nga agsublin sa di Pilipinas? Ibagak manunaymi nga kayat ko unay apikit din nga saan. Kinastarita nak ti kapiduak nga ni Nemesya manunaymi. Usaran ta panunot mo, aluha. Mamano ti kastoy nga opportunity. Nagsasamusam na kiti pasama kiti biyag ko kapiduak. Natay ti inak, ti amak, minabayaan na kami ti imunang asawak. Sa ti may kaduang asawak, natay matmanin. Sa angat lang mabutang ni Frankie, nga mga asawa kanya. Ang mga nasumublat na matay. Baka pamaluanak. Samon nga problema nita. Tinas ka na daisuna. Umanugot ka lang. Agdesisyon ka. Sakbay nga maibusan ti aldaw nga kaandan dito eh. Tano saan ka pa lang nga makamagdesisyon talaga kapilitan nga agawid ka sa Jai, Pilipinas na si Papaay.
Tinawagak dagiti anak ko manong nemi ket inyo man ko kadakwada ti amin. Awan punos ti sumupyat kadakwada. Nanang, dahito ti pakatungpalan ti rapahap tayo. No saan man natawin del ti gapunan naptuwag talin kay dita. Baka ni Tata Frankie nga bagbagayo. Iyo man yumat kini Lola Angelica no at makunana. Ken kastamat na nagkakamsat mo. Iti pa naggunak manang. Ket kayat da amin. Awan ti mang supyat ken ka. Malaksit hindi mo kayat. No awan ti marik ng ngayat. Manong nemi sakbay at timteng ti maudin nga aldaw ko manong imanugutan. Kat kastaunay manong nemi tiragsak ni Frankie anang arakop kanya. Lakayan ni Frankie manong nemi ngam sa mo madlaw. Sa sigun kan kuha na manong nemi kat saan nga nagas-asawa. Lalakayan nga baro. Kada doon kiti kabagyan na natultulungan na. Kat gabuta kahit naman tag-asawa. Kahit nagkasawain ka so, gabuto siya kanupay lang tinakariknaan na itiayan. No maminsan manong nemi ado dagiti di nakapapating ang pudno nga mapaspasamak dito lubong. Asun ko ma, ti basta mamati, nga kayat nak ni Frankie, idinto tano kayat na ba't lamang asawa. Nagatulita nagitag pipila nga babae nga kayat dalang ti makaasawa at Hawaiano tapno makaumay na dito ay Hawaii. Nga maapi nga siya. Nagunadan manong nemi siyak tinaikari. Wen, nagtali na edak nga rod manong nemi dito'y Hawaii, pinalabas mi lang iti makatawen, aging nga makapagkalay sa kamin kani Frank. Kat siyempre, awan ti pagdanagak, ti patulod kumat, dagiti masapsapol, dagiti anak ko, aging ngagpadpada nga nagraduaren, dagiti duwang anak ko babae, nga inauna. Agpadpada da accountant manong nemi. At damat tayo manong nemi ni Nelson iti college ta sumasarunumat tayo nga graduaro. Naangay ti kalay sami ka ni Frankie idi 2018 manong. Kahit ko kumaidi agbakasyon idi agraduaro da kiti anak ko nga misumod din dedi COVID-19. Ngami tayo lang nabiit 2022 manong nemi iti bulan ti Oktubre. Ison ti panagbakasyon ko. Kahit kastaon na manong nemi tiragsak dagiti anak ko nakairot dagiti narakop mo. Siyempre, nagyamyaman na kina Auntie Angelica kahit kas iting karik idi dinugyandan nga pinapintas ti balayda. Kastamat manan manong nemi dagiti marmarpug idi nga balay dagiti kakapsat ko. Tinulunga kida. Hamat nga makuna nga dakil nga pinalagdak a pinapintas dagiti balayda. Nagroon naman ang name di family house me. Wen, nga pagiganan ti burudek nga kapsat ko. Ading ko, agyang kayo dito, gabato sakit burudek. Ngam no, agbakasyon kami, dito kami nga taros. Tama ko naman la family house na ito. Manang, no problem. Manang, di kita kaanakam. Sabi ko ma, tano interesado na ngagbasa, matulungan to kumaida. Abi kita nga saan? Dito tirantak. Kalbasan nga mapagraduar ko amin di kita anak ko. Kan maadan na tinipindas ka trabaho, ket maalak ton isuda sa Jaway. Awan sa bali nga, pangipanan mi, titulong mi, di kita masapsapul mi, no saan ka nagitimit laing. Kada kayo nga kakapsat ko, dagiti ka anak ka. Basta lagi di sanda nga sayangin, tianyaman nga, itulong mi ka na kayo. Uwan manang, kayat mimiti, agnamay, kayat mimit nga pamintas ti biyag mi, umapal kami kan kamanang. Sakbay manong name ti baro nga tawen kalpasan ti Paskwa 2022 nga panaggibos ti panagbakasyon ko manong name dita Pilipinas. Naistorya kini amante ang kasinsin ko kasin amante pagaragan deto nga pagkasalita taores angkon nga isay-laysay amuna manong no kasano dagitirigat mita na palpalabas. Isogen surat o nuwa impay surat ko ken kuana ket adakton to Hawaii no mangig ko deto pagkasalita kang kanayo na kadumdungag idi adak dita ken ore ita agwibuya ken ka.
Dito nga ron ti pagkasalita parang nami ka nagyaman ak launay ti anos mo nga nangibasa agyaman akbad ka ni kasinsin ko nga amante pagharagan iti panangurnos ken panangisurat na. Kat mabalin kumat nga ipanakel nga iti likudan ti ado nga alawig nga nang tuprak iti biyak mi. Si mayat ti biyak mi. Nabaligyan manunemi ti panagturpus ti talungan nakko ket napintas itan ti trabaho da at dadapay dita Pilipinas ket isagsaganak iti panakapetisyon na. Ni Frankie nga asawak manunemi nakadungdungo awanin ti sapulag pekengkuana. Isawa unak nakagasgastak iti likudan ti amin. Nagbalagyak ket naragsakan. Agyaman naglaunay ti anos mo ket sabi ko ma tadamat ni bating nga adal liliwaken pagsarmingan ti biag tuwing arod agyaman nga pagaya mo aluha tubo iti badok at damay tangag nanayon sa Jahawan. Agyaman nakman ka aluha ating ka panang ipasurat pagkasalitaan. Tenggo ka na ganda nagdangag ka nagbuya. Salamat po kada kayo. Pwede pag-ayam yung naman ninyo Nemi Ruiz. Magibat-batin tinembang oras kada kayo aming sa kapada. Babay na po.